Dobar dan svima, dobrodošli na službenu konferenciju za medije Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 1991 uoči drugog kola Supersport HNL protiv Zagrebačkog Dinama. S nama ovdje su šef stručnog stožera Gordon Schildenfeld i naš igrač Lovro Banovec. Treneru, molim samo uvodnu rečenicu kako je stanje u momčadi. Evo, prvo pozdrav svima. Stanje u momčadi je dobro, imamo nekih svojih problema još od prije, znači sigurno nam je vani Puljić i Lun, ovo ostalo i golman, Đaković isto vani, on će malo duže izostajati iz ekipe, nekakvih 4 do 6 mjeseci su rekli, ali ovo ostalo je sve spremno i od svih možemo očekivati da nastupe. Predlažem da prvo počnemo s pitanjima za trenera, pa ćemo onda za našeg Lovru. Pa ta neka koščica mu je pukla u ruci to je neka malo zahtjevnija operacija potrebna i nažalost neće ga biti neko vrijeme na terenu. Kakav rezultat idete? S moje strane idemo uvijek na pobjedu. Ja uvijek to kažem, ja sam i protiv ekipa gdje su me uvijek otpisivali. Tu je najslađe igrat kad si otpisan. Znamo svi da nas čeka Dinamo, da je kvalitetna ekipa, ali mi naravno vidimo neke stvari kojima bi možda mogli iskoristiti priliku i ugroziti ih, naravno, ali moramo s naše strane biti puno bolji nego prvo poluvrijeme koje smo igrali protiv Lokomotive u prvom kolu. To je ono šta nam je još malo problem, jer mi smo novi prvoligaš i taj ritam i duel i sve to i taj malo strah. Čeka nas pun stadion, očekujem. I evo, nadam se da ćemo nastaviti bolje. Prvo poluvrijeme Lokomotive je bilo tako, drugo bilo malo bolje. Nadam se da će sad Dinamo prvo poluvrijeme biti još bolje, drugo još bolje, tako da veselimo se utakmici. Kako igrate protiv momčadi koja je po mnogima i prije početka prvenstva proglašena za prvaka? Pa, dosta puta se to pokazalo točnim, a dosta puta se pokazalo da su takve ekipe gubile bodove. Mi u to moramo vjerovati, mi znamo da mi možemo. Oni imaju puno toga za izgubiti, mi nemamo ništa. To je većinom, reću, takav pogled na to. Mi moramo igrati hrabro, pod presingom definitivno, jer nas to čeka. I budemo li bili mirni i usudili se igrati, mislim da imamo šta zakazati na utakmici. Umjesto Đakovića će Nedić biti na golu? Ne, Bulat. Bulat starta. I što dalje, sada rekli ste 4 do 6 mjeseci, da će klub ići u potrazi za novim vratarom ili? Pa definitivno mislim da će nam trebati vratar, jer to je neko duže razdoblje i još on će trebati vremena dok se vrati na teren i da uđe u trening i sve to, tako da mislim da definitivno trebamo vratara. Možemo dalje s pitanjima. S Lokomotivom često ste, osim onoga što ste kritizirali momčad kako je odigrala u prvom poluvremenu, stalno ste spominjali to hrabrost, odnosno strah. A sada Maksimir još više nosi pune tribine, nosi Dinamo, mislim da neće biti strah još izraženiji. Pa prvo bih volio ovo ispraviti da sad... Oprostite, ste radili na tom psihološkom planu ovaj tjedan osim. Pa prvo bih volio ispraviti taj dio, mislim da moje kritike nisu bile upućene toliko ekipi. Ja znam da ekipa može. Naravno, strah, odnosno to što smo imali prvo poluvrijeme, to je iskustvo neko koje... Ja znam da dečki mogu bolje, apsolutno mogu i to je sastavni dio ovog našeg prvoligaškog odrastanja i to nije bila apsolutno nekakva takva kritika, to je bilo samo vjerovanje s moje strane i sa strane stožera da znamo da ekipa može puno bolje. A to će se opet vezati za Dinamo i da, pitanje stoji sasvim i korektno je, čeka nas pun stadion. To je kritika meni osobno najviše upućena iz razloga toga što bi volio dignuti ekipu baš po tom faktoru da se oni malo dignu psihički i da vjeruju u sebe i da igraju hrabro i da rade greške na terenu. Ja uvijek kažem, napravim grešku, nije nikakav problem. Naravno da se ta greška ispravi, da se iz tog nešto nauči i da prođe taj faktor tog straha, jer mislim da je on taj koji nas sad trenutno najviše koči, ali to je odrastanje HNL-a i svaku utakmicu će to nestajati i ekipa će, nadam se, biti bolje.
Možemo dalje s pitanjima. Kako decjenjujete sad ovo prvo kolo što je prošlo, sad kad gledate, jer ovako ste pratili i ostalo, što ste vidjeli, što gledate, koliko ste zadovoljni, gdje vidite sad Vukovar, koga vidite sad za favorita, mislim rano je još definitivno, što kažete Vukovar u periodu odrastanja. Pa ja najviše gledam nas. Najviše sam skoncentriran na nas, jer tu znam sve točno koliko može dati. I koliko Lokomotiva može bolje, to ćemo saznati. Koliko će Dinamo moći bolje, i to ćemo saznati, ali i druge ekipe. Ono što znam za nas je da mi možemo puno bolje i naravno treba ćemo igrati puno bolje za bilo kakve ostvarenje naših ciljeva. Ali opet, to je iskustvo, to je sastavni dio, ja to prihvaćam, greške, apsolutno moramo prihvaćati greške, mi smo takvi, radit ćemo greške i bitno je da ih ispravljamo i to, da ekipa vjeruje u sebe. I ako mi se budemo dizali iz utakmice u utakmicu kako očekujemo, onda znam da ćemo uspjeti ostvariti svoje cilje. Imamo još pitanja za trenera? Ako je to sve, možemo preći na pitanja za našeg Lovru. Što vi kažete? Što očekujete? Kako igrati protiv Dinama? Pa evo, prije svega hvala svima na dolasku, pozdrav svima. Za mene je značajna utakmica, pošto dolazim iz Zagreba. Odlazak na Maksimir protiv Dinama u dresu Vukovara stvarno mi je velika čast i motivacija nositi ovaj grb i boriti se za grad i za ove ljude. Tako da atmosfera je odlična, idemo na Maksimir po 3 boda, nemamo nikakav pritisak, utakmica gdje se ne može ništa izgubiti i jedva čekamo, uzbuđeni smo. Protiv Lokomotive, ja sam gledao na televiziji, duše sam, ne znam, stječe se dojam, na primjer, možda za trener, na loptama da su oni uvijek nekako čvršći i brži. Jer to taj dio gdje još niste navikli dio igrača na taj nogomet i Super HNL lige, ili je to što može biti? Pa da, to je isto to. Ići u duel u drugoj ligi, u prvoj nije isto. Brzina tog duela, snaga igrača i tajming tog duela, to je ono, drugo polovrijeme se to popravilo. Hrabrije se išlo, odlučnije se išlo i onda smo neke čak i duele tu dobili i onda je drugačije. Nemaš kontru, nego imaš posjed i ti planiraš napad. Tako da moramo tu biti protiv Dinama, pogotovo gušći, žešći u duelu i puno agresivni. Jeste li mnogo dvojili oko tog pitanja za vratara? Molim? Jeste li mnogo dvojili oko pitanja jedinice za Maksimir za odlučenje? Jeste li mnogo dvojili? Dvojili, pa mislim i oni su do sad odradili dobar dio utakmica, jedan i drugi. Bulat ima tu prednost u pripremnom dijelu, tako da naravno da je Đaković tu doveden je da bude pojačanje. Sad je ta situacija drugačija, povjerenje ide prema Bulatu i to je to. Jeste se pojavili negdje informacija da je Nedić taj za petak? Pa da se razmišljalo, apsolutno. Apsolutno se razmišljalo, ali evo, na nekome odluka mora pasti. Je to vaša odluka ili Antolovića? Mislim, Ne, naravno, sve radimo skupa, ali odluka koja je na terenu je apsolutno moja. Imamo li još pitanja? Željko Kovačević, radi Osijek. Logično pitanje. Jeste gledali utakmicu s Osijekom? Jeste nešto možda učili? Dinamo Osijek. Pa jesmo, mislim da je tu Osijek za mene u trenucima pokaziva nekakav bolji kvalitetni nogomet naravno, Dinamo ima kvalitetu, nije isto igrati protiv Osijeka i protiv nas, njima u glavama i igraju kući sad na puno Maksimir prvu utakmicu ove sezone, da će se postaviti kao autoritet u toj utakmici definitivno. Očekujemo da će igrati visoko i sve to, ali mi u tom svemu vidimo nekakve stvari koje možemo mi iskoristiti i koje ćemo, nadam se, iskoristiti. Pa definitivno mislim da će većina naše utakmice se svesti na to da iz tih kontri, polukontri moramo biti opasni, moramo biti brzi i izravni, a opet ne jednostavno gubiti lopte kad je uzmemo, jer smatram da tu ima prostora za igru. Imamo li još pitanja možda za našeg igrača? Ako je to od pitanja, hvala vam što ste došli.
Mi našim dečkima želimo sretan put i naravno po sva 3 boda. Za sva ostala pitanja stojim na raspolaganju.